Sanibona, igama lami ngu-Amatula. Sizokwenza imigqa e-perpendicular. Lana basibuza ukuthi imiphi imigqa e-perpendicular. Imigqa e-perpendicular kumele ube perpendicular komunye umugqa, ngeke uvezana ube perpendicular wodwa. Futhi imigqa e-perpendicular ukukubonisa njena ukuthi imigqa e-perpendicular injani. Imigqa e-perpendicular ibukeka kanjani, ithi singibonise lana ukuthi izobukeka kanjani imigqa e-perpendicular emibini. Sithi sinomugqa lana, bese-ke lo munye umugqa o-perpendicular uzondlula ku-right triangle, uzondlula la ku-90 degrees, le angle lena engu-90 degrees. Uma sinomugqa owodwa onjena, umugqa o-perpendicular uzobukeka kanjena, uzondlula kanjena, kodwa ngeke undlule noma yikuphi, uzondlula ku-right triangle engu-90 degrees. Ngakho-ke nale migqa lena i-perpendicular. Manje-ke uma imigqa emibili i-perpendicular kanje, lana islope sakhona siba ngubani? Uyabona lana ukuthi sisazi, asithi lesi singu-m singu-m olingana singu-y olingana no-mx ohlanganiswe no-b. Ngakho-ke na lo omunye umugqa o-perpendicular wona uzoba ubani? Lona umugqa uzoba i-negative inverse yalo mugqa lona. Ngakho-ke uzoba ngu-negative 1 over m x ohlanganiswe no-b. Noma naye noma enye indlela ongayicabanga ukuthi uma imigqa emibili perpendicular, i-product ye-slope izoba ngu-negative 1. Ngakho-ke ungakubhala lokhu kanje ukuthi u-m uphindaphindwe ngo-negative 1 over m uzokunikeza ubani? Uzokunikeza u-negative 1. Manje-ke asithole ama-slopes ale migqa lena, sibone ukuthi ikhona ezoba ne-slope esiyi-inverse yesinye-ke. Siqale lana kumugqa A. Umugqa A yena kulula ukumthola ngoba usevele eku-slope intercept form. Lana islope sakhona siyasibona ukuthi singu-3, islope salana singu-3. Ngakho-ke na asiqhubeke senze umugqa B. Umugqa B yona uku-standard form. Lana-ke akukho nzima ukumikisa lokhu ku-slope intercept form. Manje-ke asizame ukukwenza kube ku-slope intercept form. Ngakho-ke nathi sibhale le equation njengoba injalo lana ngana 21. Manje-ke lana into yokuqala sizoyenza, masivele sisuse ngo-x inhlanga zombili kanje. Ngapha-ke u-x uzosusana, sizosala no-3y, bese-ke ngapha sisale no-negative x osusa u-21. Bese-ke asidivide ngo-3 inhlanga zonke kanjena, ngo-3 nangapha ngo-3. Bese-ke ngapha sizosala no-y, y wethu bese-ke ulingana no-negative 1 over 3x osusa u-7. Manje lana uyabona ukuthi islope salana singubani? Singu-negative 1 over 3. Islope saka-B singu-negative 1 over. Manje siyabona ukuthi sokuyi-inverse yalo mugqa lona, lena yi-inverse yalo mugqa lona ongu-3. I-inverse yalana ngu-negative 1 over 3. Uma uthatha u-negative 1 over 3 uzokunikeza u-3, bese lokhu kuba yi-negative yalokhu. Manje-ke le migqa lena i-perpendicular yomibini le. U-A no-B ba-perpendicular bona-ke. Asenze umugqa C. Umugqa lo wesithathu u-C, ithi simbhale lana-ke yena, sibhale i-equation yakhe u-3x ohlanganiswe no-y olingana no-10. Ngakho-ke namanje sizokwenza asisuse ngo-3x inhlanga zonke kanje. Bese-ke ngapha lo 3x bayasusana, sisala no-y ozokunikeza u-10, ozokunikeza u-negative 3x ohlanganiswe no-10. Ngakho-ke nalana islope sakhona singu-negative 3. Manje lana i-negative inverse i-negative lona uyi-negative yakaloya mugqa ophezulu, kodwa akusiyona i-negative inverse yakulo mugqa lona, kodwa nalona hhayi wona uyi-negative, kodwa akusiyi-negative inverse yaloya mugqa loyana. Ngakho-ke nalona umugqa
awukho perpendicular, kodwa u-A no-B ba-perpendicular. Uphinde futhi usivakashele kwa-ClickMaths uthole ezinye iy'bonelo ufunde nathi.